Rajai nang suribada marsadabi mulutung pehu patu pahami di sonsongon uning-uningan ni namorai dang na mga lidak kun nadok kami akarja nami manang na mga lidak kun hina adongan nami alayan tong dalan nami don martangi ang tua mata martua ni bata asang giya di budian ni dainangon lam ditabetu hatta pasu-pasuna tusude pinopar ni dainangon terlumobi ma di lonta sadarion di lotu hatta aka arnadiur roha dame asang giat boy dengan mardalan ulauta di bagasan sadarion tersongonima amang rajai nang soribada upakotohok kami tuhamuna di ulauta di bagasan sadarion amang pandinami kami makan parindahan na susuk parlompan na tabo najino manugod pinaulang botari nang mabuat dua ligot tang mahami di ulon tari bagasan sadaryon asa siancur mula-mula siancur mula tompa ala marbula dulu gabi marbula hora asa bedamang majoli hami godang mula-mulai mula tayo mamang pandai nami nung ngaduho bang ngaduan nami ope asa usong bahan yang magdaraja inat na soribada saksomoni ng raja ni hula-hula na lumobi maamat na martua ni bata pedamang dihami godang soba-sobay ada mamang pandinami ngaburju mau tutu ihu pedo hami ido diului damang ope pangidon nami tok tomat tamartua di bata di budian ni damang sang giat lihat pergabean lihat perhorasan tuak dan nama nguton pedamang di hami godang mangaliati
sahat na Panginoon na. Sa sahat panggabihan, sahat ng parkorasan itu binoper na tuto namin. Asa medang mga sahatan, padomo mga ito si Tiyo-Tiyo. Grabe. Acara na mag-iho, Takas ko ho to kami dulu lima nagdodog taon ang nagkumuro dito nga tak siya bagat tak takas dito ko kami ana lima zon kami ko dito pa pagkato ni mara takas ko ho kami di zon hamuna paparan ni nagdodog taon hindi ko hamu sulit sa lugna doon masuk kanya ng dua baliktang bagamit rudal si jaruan ay mo gabi takas ko hamu masuk kau lolua asa bintang menaruh berito kuno seperti dulu berbadua di hamu na paparana anak diris bong korot dong hamu na may sarna dua asa mono tu aramu tape nasi masa sotan siya di lima rokat kasida asa tokong tabadita nas ngeroha di hamu na saruna paparana asa gagad yang di rumah ubergat yang di sopo nung magabe na tukon Panginoon pamatang magtulira say unggabe hamu na poso asa MS W pating ko manila kenamo mo de mataro na martua horas sa sarap na ibaro asa ta tulong pag matugutulong po ada hati di patog du horbo penggay kang sa madua jangan pagin propu saat na berdiri saat na berdiri asa saat sulu saat matuwaker nung saat pagkatayo na dalaw na tanay ng saat maporta pang may begot parorasan so ni mahata na gusen hami dengan tunguna anison jadi dia muna nanalo namin Grabe man kami. Siyang mula-mula siya muna tumba kaya na kotong mula-mula tumba jadi magati mga tanong namin asa diyan pangibed dan parorasan ganyang mga kunyang mahal
madi hamu na Maryam. Jadi yang muna na naron nami, Kami. tikyon mga ras naron nami, mas karibaran kami dia ada di rumah. Jadi dinuat panghatan sa ni Matio, kay darong mahatan ko si Tio. Dua, kami dangarong buihan ng ada pasupas dahula. Rap sa datahi do kami magtaro pasupaswi, rap dohon huluhulan nami panjahitan. Kaya sumanima nang dohonon nami bisa dapat diduan do kita putuhata. Dihamuna rajai huluhulan nami raja panjahitan. Jadi emang kon. Tuksong nope patong nami ba alas maruhan yang dari majapok kami do bason laos isok kesempatan larahu mangodasi na dua-duata ngawi jimulo matapat patuhan. Jadi saya dapat jaluan do hita raja belum na mangodasi do kami tikon tidak kamudik kido manoktor jala sarak majalo pasu-pasu mahita diberi kami tutu diurdo ari sadarion. Jalanan rohat tapi akan jagulon akan aku lang nabiju toktom dojur serita di batama ade mahon ni roha duhot tame di udono di panyaronya karaja na dua di dua tahun. Jadi dohoton pati nami magara dia mo marimuda do gabi marimuda do horas sabay jodi na ano pagbubulo do namion. Ada na puta na jidoro matukoto kaya gudi na pinukan yung puta na bertulit yung hati sa puti. Kuberi kami ilik tuhulun na yung berbulu. Aray mana iyo pentara namin. Manok ba hulun na namin. Baik mana buwi terpatu pahami di besok. Baik na kodang bulan-bulan. Dohot sopay di hana. Basolas magaliap na kami la isom pa din namin mangotasi na tuto namin. Rata namin makasama dipi haroro na kami sok pangamasok pa tuhamok karata na karato lang nabunju balas marohamu macako kami. Bay maguntak na hobat siya maradohamak siya na. Asa magaliap ka.
sobat lama batu lasmar kamu dah jadi lo baiba terpatupak kami kali mau serapat kami akan dulu karena tabani kepada bara jadi imas dah lama mau lihat ulas roh nabi di bawah kami pola nomor bunga-bunga tangan nabi di bawah kamu merhiti ringgit situ sore Habib itu manggil itu mata mertua di batu asal giat toh karena memang untuk dilihat Tuhan tadi di hamuna balos ini pada bekerja asal sidur nabi hamuna gabi dan dulu hamuna tuh karena memang itu asal apa matong sama itu ni na tua-tua bakal tu nama hal tu dulu hidup aku nama Rubiah horas mahamin nama jalo juga be nama hamu nama ope di hamuna dan nama corona nang Roma hamin lau mana be nabi hamuna jadi mula mah raja nami kami mai atas sabi-sabi na uli raja bulu memakitik kita jadi mulai mah di rajanya mang Borunani bulu tumpe nang sahat sabi-sabi ni gula-gula muna tuamu Tuhan ta mana manggohi pasu-pasu alai nakan kumpulan nami matok-tok nami oh pati nami benda mang mahasahatan laos padungda mang batus judi benda Ibaga sa Tsikyo Magarisok kami jongjong Tokinay Nagpasatot ka na nga kagaon Tupariel Parsatok kinani Moro sa siyak kami nagawak na marpariban Jalahami pe doon kami doon hamu sa loob na Sadero hamu na Tuwaka ari na mo Dukta pataro Nyong akang borot. Magsagurak kubereng nang dihulani hanap nang dihita. Moroduksay hato kani. Olo magdaw sudi nang arhamarang di. Kau bingahon. Jelasoni na cerong ko dihamu kanak konida. Ola kaparumain nakabor kela. Sadero hamuna twaka arena nengro moroduk tapataro nyon akang borot. Cara dohon nami ma jangham yakkan martariban. Cara dohon nami ma sonero pun isu tua. Asabit tang manaru miris cokun na sumurok idolok ma perbatua. Tujulon narion, tuba anak mamuriris tuba por torok dongamura mai nasa sarma tu. Batu Cara padu hariok kuma lomak masih dijuang lomak sabinabuan. Asa horas mahamuna tinggal di hutan. Sumoni matong natari pangarap. Sahat masuluh, sahat matulatian. Nungarisok kami, nangat ka kay nanguram, naga besong ni. Sahat nito sa lukna, horas ka na gabi. batu Amak permusik kami. Nang romahami, nang marutok, nang marsopa, pakar ng gason. Dek kamu ma, mula-mula, tas baru mo matukurak sabay. Sudah
Jadi hantami songon galang di tua-tua asal lasmar hamu asal apa matong songon itu tua-tua si titik masuk ke pagolang-golang pangarawna tu songon ini dah boy pas hantami Tuhan tareba kama nama masu-masu kita selalu. Jadi Kami petutung kacang ngasira suruhan namin. Debet kamu nomor bawa tangan namin. Basi pasahan kamu musik. Garang-garang ni akangong tuhami sa loob na dibaga sa tikyong. Sanggir matutu jala dorong namin masonero ko na ito tua. Asa bakot na marhatuma niya daga sa European. Horas mahamuno hamin na magjaro. Tuibas na mahamuno namin. matutu Jala sa kunya mamursak kami. Sahap masulu, sahap matubater. Mga kasatang sa loob na garang-garang ni akang ito kami. Sama mo sa loob na. Horas ka kami. Abang para musik kami. Gabi amang gabi. Bama mak hasa-hasa terus dia cuy. Di Lalaroha, Budu kita, Natokon hata nauli hata naringgan, Tubuhan ni Hasuta, Kabar, Kami turut berduka cita alanunga morude sada anggota nilan sia imarungan nami opus sinoron. Sidoron nami tuhamuna sude aka peparani opus simon na berjuon. Ang iya ma dipudian ni opus simonon lampu sada na mahamud sa luhut na pinoparna. Masih Panginoon nami on na berjuon. Bang pulang-pulang hata di son, bang godang berbunga-bunga hata di son. Alani ima si turun muna tujuan neryo, aka pangalahon ida na nadingari, ima si hutono muna di hamus di pinoparna. Jadi otik pe, nahu pasahat kami hata, au mau pusasian dan siang untuk hata di son. Jala, etini songon turut berduka cita nami, ada lupa pumuhami saotik. Sama dus ni rohanami di titik tingolo ni opus simonon otik sasadia na naik si pagratong nami mas marohani hamu salu na yang akona so kami masya kami dan siap untuk yang karongan budiman kami goton siya kamuna ima na dijo na komisian pendidikan rodo kami amang siap pendidikan mana sonjok pe kami sudinwain menangutu sa pe kami alay hadir doang di sana. Semua mahata sa pendidikan, magate. Mulai tahun 2013, hasil orang Nirwana doon na mangirigiri kita sa kita. Kung kita makakipasok ko sa ating panatikyo, ima binabaru-baru pakai lima boru pulang semulu sa ibadah. Margidi siang hari berbuat interisa, kali sabungan, kongres orang melokonilen siang kali merasa kehilangan Tuhan. Sialan ng semulu na tuwa tom. Pasal kami merasa kehilangan alana uju di rumah na polon na tuton na aktif baik di perkumpulan di lansia na sosoni partisipasi na mabensaran mau dinaringgan tuhami pemerintah desa si dorong kami tuhamu salutna keparan ni na tuton anggiat ma tudenggan kamu tusadana kami do sadero kamu salutna inopardi na dua tahun. Nargidema sunang sambil pernah dua undang diulang ulos sakura. Akas orang boru sangat tunaporo. Tuwa hari do pina. Cuma nabuju jelas sila saran do. Sebelumnya tua keluarga naksud sama itu teman. Anggia matujuan nyari notong. Ihamu sebelumnya inoparna. Tuwa anak tuwa boru. Nasuk tuwa anak mana nasuk tuwa boru mah. Mau tu ngarang kape. Nasulah kasawotan. Tagat to magkaparingan na sa jupang makakasarap kapito. Pinanengro, suwasoni ma. Moluto magkalipan-kalipan kamakare, tamo kaito. Sida makakadagani paka, makakadagani paksamotan, ito ang pinanengro. Nangakan pertetigan pe, nanggap ka na mangula, gabi manandula mo, sinur mapilahan mo, oras na kamu sa mutla, o parang nila. Margidima, sa kami pemerintah di sa Bansa tu motif sedia turut kami berduka cita pasangan kami nosong gatini keras bunga mas marwamu salutna di poparami na dua tahun
Nagiti julo pasang ato tapi mga pinang dari siya atong pasama sa kayo berdaka. Nabu pasang kali soong ganti kelas bunga tuhamu pangalim ang sunod sa luna. Margiti ma asa sa soro namin ma margiti upasa. Asa balgat yang di rumah, balgan ma yang di sopo. Nunga gabi na tuwet to. Pangiduat ta tagyak ta to at parangga basi siyang gabi ma po parana akama po. Matu. Asa bitang na rumiris to kung nasurok nilok ni Purgadua. Anak na itong lihamu yang rilis isa lupa po parana. Boro pinatorong mga munay sa umat. Matu. Right there, amang protokol kami sa mga doktor kami. Ya, kamu nakit itu kami, apa yang mengenal kami? Saya cuma mula-mula, beda memang mula-mula, los programa tu pernah sopa. Tema apa pada kami, soalnya bahasan kami seksi, sebetulnya. Jadi oleh hati mak di dulaun adat pastorma daun di dahahamon. Mulu tumpe di pengiru hamon no kotang mangaliati hamina ro lau manu-manu bangun. Tuk songo dia benon. Na boy terpasah tami songon sobani adat sobani hum tuamuna. Lasmaro hamuna asa dapu patong songon didok dina tua-tua. Dan sudat budung sesakot jadi badia. Dan sudat adat pun hukum sepatu kaun nami tuamuna. Nah tapi si beron nami na susadia. Jadi tunglas marwang pero damang godang mangaliati. Mau lihat ya mah kami godang mangaliati.
nami tujuan dari orang kita tengeng nami asa gabi maneni ulamu sinur mana pinahan muna tukorasna hamu saluhutna opara nina jojoto kamu bagus. judono dapat amulan nagiyo mizur kamu tuturuan dapat anak papaga maloma margitei sinok model kurang ma dihamu pula ni hasuton sian hami saluhutna seksi bagus. urutan nami nama mana ngasih Gabi. Oh. naik pe amat pada nami Gabi. anu ngasih kami manotor asa bedamang ma asa hatak do simio sekali kapulun ang sinalita sa dalam hanami ang pagdulog na anak sorangan. Jadi sinok-konok ko Tuhan muna pagdulo to Pak Simon, ini Pak Simon. Notro. Pak Simon bison ahli dia buang ulang pagdulog na bawat taon. So kung nasangat do kami di bawah muna alani sekali tak buru ng Tuhan to mengenai asa napura tanah ma urak dapat jaki to na binasa dan ina buru dot ang gunay na gabula kabi kamo ang hosan ang bulat to na binasa nabar rapat isi ko mang sobos sakana koro maten ama koro maten ina nona kagimo ang guru to buru kita orang lain dia wala do ulah kita terlebih di hutan pasangat memang dapat itu menutup pisau terbentuk pasti waktu cuma nyebar karet dohot Pak Mega doh Pak Jodoh asa pau hamu buat orang muda pistol antara itu songon uluat di hamu terbeda nanti namun rabai mutar karet di postur aku tuh postur aku di omkade bola kau laut di hutan on pikir dong unang ala di pungka de wala aukian ijok solo torok kita ada orang di itu naik do live ada di argai kamu Pak Simon ido songop keluarga besar pendeta songop dihami nang dihami ada di postura itu tu coba tadi bata dua kesehatan nabi to ope Simon Pak Simon asibat tong rahmat tadi bata ilet ba di horo hami sukjo rohat na Quran asa tong boy ho manuturi at anggap indo ibodo mate kalate maba jadi tu ho ito magare dang narani siyang paraman ni ng burukok nagsibi apa lay botong ito po kope ito butun lo sa nabur na dunia 10 patiki sa ragibante ho inang boy dito sa po imanere ikon pasang bungo na to rasbun asal bertua ho jangan ini nagulitado kan di wanag ibo di ada yang bisa ko dito ang kobe ga sudah matubo sa kata so kada medyo tua asa bali ka mapagabi tong talos daduan ari mo do gabi tong barsipa ululuan ang dihango na be bar ka usar pagita sa kami tapuro pangito baruna asa tapula isi bagadi mo itong lupa digdilan Hos mo patitan na marag ibondo bebere. At akasamu masih pa ini. Bagus. Asa sa disuruh basa tu bote tigaras yurtang di bulan. Sa paket na paketong nang sa katapulun. Sabi na gamit la hos totong ba di rabot itu ba. Bagus. Mari tawa tu tawag program. Pasahatong mulos nagajang doon si Prabu ang giat tuburan na rin sudah hamu pelopar atas gajah umur doon si pelopar jadi siakani tulang mulu bahasa temenami ma ulas tuhamuna sudah gara nami itu bawa 2 boru Pris hamu sanabi Betul lah. Sada manusia tu lain nami na berhamarangi. Sada manusia tu iboto ni lain nami. Sada manusia persadaan masang anak persagoman
di Pahopu Sianana, Ya betul. Sada di Pahopu Siapuru. Ya betul. Ima kira-kira labu pasatan nabi senario. So ima 10 turun lepar para jalan. sepuluh rumah. Ya betul. Jadi narohanami kamu mandoro teknisnya sada-sada mulai sekarang tuson tuson bahula sihana. Sopan raja dan bibi di mana teroma kamu dapat kamu mau tik tujuh loh. Oh, no, sorry. Napason apalagi partikiano langsung lima berhiti kok dojo muna nung adisok kami ridi 5 set tulang rowo 5 juta nabaduduon nado kami marhabo neroha 5 di siana nong maruju mulu iwono nami abala di partikiano sido horon nami Tuhan muna salur napaparani iwoto namion asa tertembadus rohamu tu akan namang ibu jala anggia ma digabay tu hatak kapas masuna itu hamu barhiti akaulah muna si ganobari di basahak ma kapas masuna itu hagabion di dewa ma tu hamuna nasa tubuhan anak nasa tubuhan boru lubomi ma di Gagerinami siapuran lima si mega anggiat ma molo be di budian ni itu anon roro kami dari nami las marwal bere kumos ma hamu martangiang asal di masa kota naka barsitai jalan si roro nami itu hamu anak dong parmain ni iwoto nami ikon rado tamudo ilo muna siapuran ni jalan ikon las doro hani bayang muna molo be nok jumolo ito nami mang natuto muna abalan dikyo iba si dorong nami itu awak dari nami Ya di betul. anak koni na dua jala di batikianon barhite ini tangyang nami di ulota di bahasa sedario siap kami tulang rumu pasa atau nami mang ulos si torok rambu urus nagajang isang giat kejang bari nagawi bari kahoras dan akas torok pinopak kamu salubna di budian ni molo siap kami tulang ruut pasa atau nami obat lebar maulos molo abiahana parsagoma masada tu anak parsagoma masada tu bolu parsagoma masada tu bahopus ya anak parsagoma sada tu bahopus ya bolu so lima dia muna keluarga besar Panjaitan. Ya betul. Alamat pesawat ulos mahal itu penompak di Batangan. Pandangan mayo gadang mula-mula mas padung atau sopan. Ya tenang patiru. Sonari nang mangaliat mahami laos pasat nulos sudah tu pari Batangan. Pandangan mah nomor 7.
Jadi dari Somalido na berera, arong do na marsijulu. Arong na perjulu, arong na perpul. Kos sabar do na. Posro ani tulang dipudian niyo makmon. Rong na serkat ito di berera. Masih Hiro ani tuan. Kasaon nami maunos diho. Ang giyak maparhitian o Panginoon nami tuwata. Dapat tiburo serkat ito di. Makirap siya na daw maljo siya na jara karakda. Para musin namin, nagpasatulot sa amin tumere namin. Kadamang mga napatusin. Asa emis tak betua tak lingkod si Boro. Awat terliwatan sudah tua. Horas soy tak tua. Jadi asoni mana burusit pun bisa terus. Wah, ada nak guru. Oh, mata untuk bagi tak. Amuna raja ni hula-hula nabi saluhutna. Dinong roha mututu mangurusi hamil limo bima binopar ni dahahamon. Hamil beto mangiru tobat tamartua doa. Ang giyak maparhidean non. Dalam di pasu-pasu pasahaton yang tamartua di bata tu binopar ni dahahamon. Diamura saluhutna raja ni hula-hula nabi. Tapu bolo doa tulang robo si majuta. Ditikyor raja nabi nang Roma kami laho manupano-pahamu na raja ni hula-hula namin. Tusong dia penun na boy karapatu pahami laho balas to rohamuna. Tunglas ma rohamuna. Asa dapo matong sonodong na dua-dua. Tak sudah punong sasakot dari balia. Tak sudah ada doon uhum si pasaton namin to hamuna raja ni hula-hula namin. Mula dumpe si batu paun namin na susagri. Alanira sa namin tunglas ma rohamuna. Songon jampar to hamuna raja namin. Ala jampar magihut do dilontar gagasan sa deryo. Ulu tumpe tortor ma ala jampar raja nami tunglasma rohamuna. Raja nami bolo dipanggil rohan namin ya tusidungan non na dua-dua tabadaru tuinganan peredianan pasatok kinani. Lakot tu jauh do hamunan raja nami di rohan namin. Gabi anang guru. Ito kami doon mo pagkaroon namin mga itong udang kanadi ulaw kamu buksa iboto namin at tuson. Pangorohan namin marudos sa tunggi alam manok di basa kamu ng las marohan namin sa mga sa kami. Gabi matuto di amura na hula-hulay piso-piso dohot buka hopong ni dahahangon laos si pasahatam namin to hamuna tunglas marohamuna raja namin. Abi. Abang pati nami nang bormak mahami manop-manop paraja ni hula-hula nami. Baik damang magodang na humbar tusu.
muna sa loob na kada nila namin. Gusto ko ni pinaboy, tarapat pahami. So, palasor roha muna sa loob na kada nila namin. Amat talibatama na maggohi pa sa kapuna. O piniha muna, hula-hula namin takpugulo. Titikyon, pasaraton namin ma. Songon piso-piso, kuha muna, hula-hula namin. Kasahan na ka piso-piso. Okay. Buka hopong ma, kasahan ma. buat ulang namin sila dito. Tung materis di kami lasohan namin ima so dito dua. Itu kata-kata pada pun ibig-ibig. Roma doktor kami itu sebut na membuat kebin. Alani tujuan namin magkabak kami ada dulu. Asa ade pulang. Juga ba de? Dali mo bakla. Alam mo nga takas pasataw mo nagkaning mapasataw mo medyo tulungan tubunan. Sadat pagnaid. Bigo nakikan alamat ko Gedison alani. Bagwa di maramo na Tuhan pamuro. Grabe na dyan. Alani na ro hamo na pangdan. Ujungan namin na wala doktor kami ang maguro. Grabe na dyan. Para musik kami. Asa binuang mapanuhangan nga naniwag tiyo, asa ro ginuwag pa namin. Dan kamu asa atak ko ng sitio sa kami tuluhan. Grabe naman kami.